Walat Miki Shela, MLA ke Jowai Uman le Chairman ke muda. Hawalai bot den lai pej je pengkrek je ke Mini Secretariat ane ke sengi. Kepada cena pecam ke peduli ke Jowai. Dak udai sñiawkmen wo yo wai krek money. Iwa dedep le prahosan persen. Ya ke ni ke Mini Secretariat dwai mo yurim ya ka hau benar Disember arja rahu ar. Da menteri rang ba ke jela kuan rat ke sang ma. Wen ni hak ni ke sengi wa lai pej lai seli MLA de lang curup ki sahab ke senat PWD wa kontraktor. Walat Miki wa klam ong kamu MLA hi kuat wa kawan-kawan ke krek kepada sedang. Tok le au yiu pendep kat kami por pada buk. Kenang yo mon ikrku ya gipet ba wa penemkam. Kamu man kata ikrek pada dep tok perawasan persen kat wa khasan persen nuan. Iwa dang sa tok gi kutia mutia wa bonjai iwa ju rap cimpor le wa kentup wa pembiang boarding ke wa nyamrong wa pencenai ke sodong sokun wa kiwi. De petip haro wa ke ni Mini Secretariat MLA teli gi blok wa ye rukom krek le de bahak jar-jar ke ni building wa yin kata tok ke West Block. Kibarau khut krek wan sa saki East Block wa ke North Block. Ya ke ni West Block demang ichna hilut wa pau klur kat wa ne benta ke East Block wa ke North Block wan. Kibarau khut krek demang kamara konde klur. Hai tok ba ini khut krek ong wa ne liang o de dep kemu cak sorkar. Bai wat ha assembly ini wa dep le depun kemu yo menteri rang ba. De yulti wa daw yo hi. Penrap ro wa ye chwa udep ya ke ni West Block le moniker ku wa kro. Open sting ya ke DC office de wa ye ukriak katu kat ni teli kicnat. Cak ni ke yung thme. Toh nagaleng yung nga ta mot near the point ini wa one inspect ya kenika Mini Secretariat ko wada mo sanction naga government hagni gisnem gudep bat ka thong yung nga ka jingkwa yung nga ka MLA ba gon ko da stang wa le yu pendep bat le to kat wi wala pendep hipor nang yung man ko jingker khu ya ki paj ba ku penem kam te hagni ka kenika Mini Secretariat ka yung ini da wani te lar pa ikat kam ye kam jan phi le da saki phi teman ko ka kam ko wada lai khmat malumala ada cim dengan percentage malumala hawa hanin la praposan persen ke kaman go dep tersa khasan persen tangka khasan persen tok man go rap jeruit de bak finishing bonsen mo hai jing tok wa ka internal electrification go dem te ka painting sengeni ka tai te mud dang sonem ta go pen ba pen miet surrounding ta dang rap cimpor malumala ta ya kelap mo kontraktor wa department le wa dak karpat iki lo persmat kat wi wala ta e gi malumala boy kat ha March next year body yo han over chaka departmentแต่ได้อยู่ที่นั่นบลูมาลากะกามฮิดมันก็ได้หลายขมัดแต่กว่าออเลอูเป็นทิปชพีกำกะมอกำจังบากะเพรสวโตอยู่พิกัดกำกะจิงสเก็ตก็ออร์ฮากะออริจินัลแพลนก็ยันในบรรดากะมินิสเก็ตเรียตโตเอ็มกีเลบล็อกกันนี้โตก็เวสต์บล็อกแต่ดังเอ็มสกะอีสต์บล็อกว่าก็นอร์ทบล็อกกะอีสต์บล็อกเอ็มก็กันนี้กะกะอีสต์บล็อกเอ็มก็ให้นี้แต่กะนอร์ทบล็อกเอ็มก็เนี่ยขมัดต่างให้ตีปอร์กัดว่าหากชวาก election ตีปอร์ในบางในดาวว่ารับดูนาฟันแต่ในตีดาวนักเลี้ยงยองกสอดการดองกมดโยชิมยากันนี้หัก in phases แต่sanction ชัวยากะ west block หักอาร์พาวครูแต่มาลุมาลากับมันกัดแต่ดังสะสกะ east block ว่ากัน north block ก็ว่ามาลุมาลากัดกำกะ estimate ก็ว่า re-estimate มาลุมาว่าหันในปอยก็อาร์พาวคนเด็กครูตั้มแต่กะเตตก็ดังสะก็ในเลี้ยงยองงาเด็บนีลาสและกันมูพิฮปอกะ assembly และเรสกันนี้เด็บก็มูโยchief minister เอ็มบุรมยองอีว่าต่อว่าดังสะ pending กินกี่บล็อกแต่เดเอวและกะ assurance ก็ว่าในเลี้ยงยองงาและในกี่ปอร์จุเป็นขึ้นมูโอ้บัดไงสเกมมาบ่อยหากินกี่บนายกี่วันบ่ดาวโย sanction นี่ใส่กินกี่บล็อกก็ดังสะเห็นไรงากัดกำก็จิงโยก็ยองงาแต่ก็จิงเด็บยากันนี่กะ west block มันก็จิงกระคู่เขาว่าเป็นเมื่อเป็นสติงยากะตายคำตั้มได้โยพิกะ DC office ยองอีก็กัดนี่กัดวันก็จิงชุดตอมตั้งกับ parking ตั้งกินกี่ตายกัดวันเป็นชุดตอมก็แต่จิงเด็บยากันนี่แต่ได้โยไอ้partially shift ยากะเกต department เกี่ยวกับตุกัดนี่ใช้นี่ทั้งหมดก็เป็นยารับชิบุนยาคำตั้มยากี้ปัจจุบันเกี่ยววันเอ็มการชักกะนี่กี่ office